Sanibonani nonke, welcome to IGEZWAMANZI Music, and I am your host Ziyalayisha. Namhlanje we are here to learn more about an artist igama lakhe Nhlahla Sibisi, but you know him as UQondanisa. Sifuna ukwazi kabanzi ngale album yakhe entsha ebizwa IGEZWAMANZI. And you may know him from his previous one, which is Danielian, as well as Miscarried. So asambeni siyokwazi kabanzi ngale style sakhe esisha. Sawona UQondanisa, siyakwamkela kulohlelo lwethu. Njengoba sila namhlanje sifuna ukwazi more about i-album yakho ebizwa IGEZWAMANZI. Cela usazise ngayo nokuthi yini ehlukile kahle kahle kuyona. Ngibonge ithuba dadewethu lokuthi ngemukelwe nami lana bese ngiyaqhubeka ngichaza ngokwe-album lenize ngayo. I-album IGEZWAMANZI ishuthi i-album enama-track awu-11. Ihloko sayo sithi Ziyalayisha. Ishuthi mayithi Ziyalayisha nje ngabe sengichaza ingoma eziphakathi. Ingoma eziphakathi khona ingoma ongayithola lapha yana ethi lo mhlaba usuxayekile. Engicabanga ukuthi abantu bengayithokozela kakhulu ngoba khona la ithinta khona. Futhi ngibe nenye futhi ingoma lapha na dadewethu ethi Silingo enomjayivanyana inegwaito phakathi futhi nje ingoma enestayela nakubantu abasha. Bese ngiphinde futhi ngibe nengoma laphana ethi nayi le ngoma okuyingoma eyisizulu. Engicabanga ukuthi nayihluke kakhulu ezotshengisa ukuthi nana kule album engidlala ushuni owehlukile kunokaBondanisa. UQondanisa wenza
IGEZWAMANZI wenza UQondanisa wenza IGEZWAMANZI wenza abanye bayiphika Dlala le ngoma yeXwabanisa ayivalele emsakazweni yiyo le ngoma yeKhatshayisa abanye bayiphika Dlala le ngoma yeXwabanisa ayivalela emqini yiyo le ngoma yeKhatshayisa abanye bayiphika Dlala le ngoma yeXwabanisa ayivalele emsakazweni yiyo le ngoma yeKhatshayisa abanye bayiphika bayivuma nabantu ayivalele emsakazweni yiyo le ngoma yeKhatshayisa abanye bayiphika bayivuma nabantu ayivalela emqini yiyo le ngoma yeKhatshayisa abanye bayiphika Dlala le ngoma yeXwabanisa ayivalele emaphepheni yiyo le ngoma yeKhatshayisa abanye bayiphika ayivalela emqini Alright, so most times abantu bamaskandi bahlale bethi ingoma zabo zihlukile. Like, how is it different, your one? How is it different from the other two albums that you've released? Ngizoqala nje ngubeke ngale album mhlazane ngiqala ngene studio njengomuntu odlala instrument isiginci ngadecide ukuthi mangidlala isiginci segezwamanzi fanele kuhluke ngisho amathashi aso kuze kuya kwiband engisebenza nayo ngiyakwazi ukuthi ngibatshene ngikhuluma ukuthi bafethu umsebenzi wami uhluke kakhulu lona ufana nokaQondanisa ngoba ngisho ukuthi uyakwazi ukungena ephathini ngale album uyakwazi ukuthi uye emshadweni uyakwazi ukuthi nje uyidlale ekhaya upholile noma kuthiwa usebeach noma ukuphi awukhona kanti futhi uyakwazi ukuthi mawumzulu uthole futhi okuthile ongakwazi ukuthi kukwenza ukuthi nawe uyibone ukuthi ngumzulu ngiyayiqhenya ngayo ihluke kakhulu nje isidile imnandi futhi. Njengoba sesizile ke ihlukile kune ezokujive khona lapho, so ngicela ukwazi ukuthi singa expecta nini i-release yale album. I-release yale album lena ngasho ngithi ibuye uJuly lo esimqalile kuyena ke unyaka ka2019 mhla ka5 July i-album yaphuma. Ziyalayisha lapha kiwe wena kuhle nje uqondile songikhatha nomngami ngaqondile nje. Okay, so what would you like to say to your fans? Ngingakusho nje bafethu kule album ngisebenze kakhulu ngokuyimisela ngicela nje abantu nje bengiseke nawonke umuntu nje umlandeli womculo angeke ngize ngikhethe bala lamuntu ngithi nje bafethu ngicela nje ningiseke ngayo yonke indlela engangiseka ngayo bese ngidlulisa nje nanokubonga kakhulu kweteam engisebenza nayo icompany okuyiQude Music ngiphinde futhi ngiyobonga kakhulu nakuyiband engisebenza nama ngisestudio kubadlali benzimbi nawo wonke nje umuntu wenje ongixhasile emhlabeni nonosazoqala ukuthi ngilandele ngithi nje bafethu ngicela nje okuhle kodwa. Okay, njengoba sesizwile kwiGEZWAMANZI ngicela abantu basupporte futhi bayatholakala na kuma social networks. Ngey 5 sika July iCD yaphuma, so asupporteni. Whoa.